Thank you so much. Bedo kop kedo tino kan, kedo puonye, kedo nyual, kedo tel medina papata me tino gitie kede kaworo ba chukul kan, kede jo alo chukul no bedo management committee or board of governors. Ni jona magam motela ni pigi tek tufal pia nyima chukul li. Pien obanga ena me yero atela da tela pire tek miyo jo tinu kan miyo jo worie. Ata kwanyo hii Bible kitameo bangalu kari Joshua bela yo kaka mucha tenan ko beni pe war pwa eno ba ena te len mire beri chigi ke loko ba na tiche mu mi tiche meti specific tiche ngeye kere ni en miro konyo tinu me sere mitu no kan ba te legi ye dona ko ni ba luwa tela be chobu neno mere da tela mi ngata wa ya bere ngiyo ta mo ba chukul bale rata on college tien ko pomiyo ba mi wa chukul no tiere mi chobu ngo ma ba ke chukul pire otela ni ndi chupe mi ru chukul mi ru kel chukul ru yuru data mi yo po rikom chukul amo tina mere ke jo tich pete tich ber chieche no te peye jo de gekiri jo giki jem jo pete ngina pere te ko mi chukul no tie ani koma ana beri chukul yene aponyo kan kabedo e ponya ma chiele ne kala pony ma school acharo lay chaplain aberi school yene school di jama dirwa don e kare wachani da ngeo podi ni gurme school kare chakare te ye o chilam adu matate ko ne nan chande ke da kamera ono ko kanisha chegi te kwa bishop ami ya beri chaplain kare chabere mesere ko team school yen do no maro ba ti school ke nan school lo yo ba da ko yen school tu far donc strike ati te mere school la pol waki me achiel nguru ni jope ng'iyo ng'o miyo gino ti chukulu gina gino ti jemi e pati ng'o ame gin ti chukul pire ka kere chungi kwan kere miyo chukul dong do kare gin ti ya chope moro me gin ti do ya ta gino tino oti ng'eyo kare koni ji giti wang pi gino rach po nguru wang yi pi gino rach ke timo gino rach do lo bala wang chukul bala neko klache me dirija bala chelo ya bar tu chu ya bar ko ballo jemme mo yelle ye ko no kede pera mono penguro pebero nena ber ke be libo strikes wa meti school ni ne kurubala yamo kurubala joro ka jagare chukulo ni te ko be chukulo ni te ko be chukulo ni yana meti wono te mi kwede ye ele ke di jo mara pe mi di chukus wa be da ber agin be cho podino ke do ponye be do yin be ping ene ni ro chiro ko ro chukulo hotel jemo pobero jo ari pobero jo me konyo dongo pachu ben yure me yiko gino balle ti pola jamo ma gufu ko tiu ke laj kor peri dang pe chung ke mi to ginoro ke ko ni maya ma gufu ke jem ke lwen iballa bala pe yikaber adawni kamara tie kinu ticha meti school ka hotela hotino woro ge ginang maro tino dang winyere bela tie koppo be ko bi mongi mon ka pe ka moro tio ko ka le ta me yoko jembe da pe chukul la kuche be chukul po yena da be da ber e gina wono meti timere no Poyo. Ta ko mani kwera mir beda che nenu ni nu ke ka kwera. Jo mena ro te mi kwera ni. Ya ro mi kwera. Yo pola ti ya ro mi kwera. Wigi chukul la tieni ame obedo. Kara kene jo ame gurri me kanise geno gero chukul. Kede jo me security bala polisi kede ngo gin kwana ngo tie di mi kwera. Peti chukul loro, peti strike kara te mere chukul. Ama ya wu ga wanga chiel. Gina riti kokoba chalo gina meti wangi Joshua patingo miyo jemo bedo tie be gina ma wangi Joshua da karo kene nuwa gamere pe chukul kenoro gamere no tipo ministry apore ka tino ngini ngin pometa ponye nyena mocho la pero ponye ngi ada moro neno wono nyuri jo mono tie me tiu kero tino me kelo beri kopono dan aponye pe choye kene da pe woro kene edi da pe twero me kwanya punyi chukul swale chukul lokene jo ore na miro kwanyi de tekino riako pe winyu kopdo pe por kopdo pe nyurni je moyo no ya kan ro kene pe ya bot jo atike no
de kwere ni romo time to dungo dang jo ata timo ko dikindo ko peda mo er pien e mo ngoda pe ro jo me una ni strike ko betie dang winyere kere ko gi nenna kere kiregi per gino po yikere pikucha to wala po yikere me yikku jemi yora me tiatira mo da pe maaren chukula entete ci yeno mo de lo nde ko chukula lo ya no meti ni chukul ba lay do chukul do ci ana TUP District Service Commission ati da Public Service Commission e kare mor fala jogi borro wonto interviewing in chukula yini kwani e pere tek to far en nguru kiro nando ke chukula kwani e dana ga ngute ko ni ana bedo atin kwande kana ro mando en chukula bedo jemo itawni ka yini kwani ya nyimi no tia ber kedi kinno kene otino me dik bedo telo jem ni ne ugeno ng'eyo ko ni gin po kato piny medo jolo kony gi porro medo balo chukulu ko era tin riek ti kere nyim mere mene piny kwe mot be ti kwan maber me gam wara pa mere wot kere ti gino kene tamo ko pa jomi ro ng'e no in pe pot dana porra ma jem in be tien ko pimi jem ka ko poro ti wang yi dogala be ti ko datie mana mi akwa jo ati kere tela ni ka o kero ko ko mi nye gila ti mara da yiri winy da mi gamero pore poya tek Apoya totwa. ya Apoya. poya Yeah. ikiri nyamo Totwa.